من آواز اینجا کشتم پول همه یه خونده رفتستم آواز کشتگی ایسر بخونه بس این یک سلام و علیکم سلام خوش آمدین تاج ولاگ مام های تیچر hello how are you بس این یک تیچر من برای همینجا کو من اینجا سلام و علیکم سلام خوش آمدین تاج ولاگ مام بس این یک باز سلام یک بار دیگر ماهینجون یکم لایک تشکر برای لایکتون بسیر 91 سلام خوش آمدین و علیکم سلام خوش باشید ماهینجون سوزین خوب انشالله شکری خدا سوزیم تنجین شما سوزین تنجین تاج ولاگ مام سلامت باشین دوستان مونیسا تیوی دویم لایک سلام صد و علیکم سلام تشکر برای لایکتون مونیسا تیوی تاج ولاگ مام ماهینجون سلام ماهینجون سلام و سلام اپا جون مونیسا تیوی همه کسا سلام سوزین همه کسا آواز نیست گیران کردم آوازه من اینجا الحمدلله شما خوبین من اینجا آواز نیست آواز بله با دو تل در اومدم آواز نه اومدم دمم بله میکروفون اکشنم خیلی وقتم گپ زدم در اینجا تاج ولاگ من نه آواز شدم بله بس این روانه که برای این کارتون یک سمایلیک تمام اوکی خب مونیسا تیوی دیم لایک از من تشکر برای لایکتون مونیسا تیوی تاج ولاگ من باز ما ایستاده مجرد کرده که آواز میشود گفته خدمت خنده گیری میکروفون دیدم کشتگی خیلی بخدم گپ زدم اینجا خب مونیسا تیوی شکرانه الله ساز خداتون سوزین سوز خیر شکری خدا خوبم تنجیم شما سوزین تنجین بس این وجه این ینگه را قپیدیم اکه افیر تماشا نمی کرده این ینگه را قپیدیم اکه افیر تماشا نمی کرده چی با؟ تاج ولاگ مام استاد سلامت باشین تشکر زیاد تاج ولاگ مام بله بعضی وقت تماشا میکنن بعضی وقت مشغول نگهبینی کودکان نمیدوی بیای بگوی ایتی چی آواز نیست باز بستین که من دارم شوگی آواز شوخی داریم بخیر انشالله تاج ولاگ مام ینگه اونا خوب بوده به فکر مونده شده شاید نه و همون فیلم میمونن بعضی وقت همون کوخنی در بگیم اگه چی تیور میکنن و خاطری بعدی درس بگیم اوزی رژیمون کمتر کلیچی دسته اوژینمون بعدی افیر شده دسته چند روز شد مونیسا تیوی استاد حاضر درسی کدام زبان درسی انگلیسی ترکی را تمام کردیم حاضر انگلیسی را سر میکنیم خب اپای بسیر یک سوال ما مسئولیت کردیم که مثلا همین سپیسکر 12 کسی محکم کنیم گفتین یعنی همین خودم دستگیری کنه یعنی پیش بریم من دیده استم مثال که پیش اعلام کردم دیم که مثال که کسی تماشا کرد در اینستاگرام من روی کنه یا که خیلی من روی کنه در همون آدمی که همون رو تماشا کرده است در اینستاگرام همون خودش روی کنه که من تماشا کردم و حتی اقل مثال که در افیر بیاید مثلا برای افیر مونه یعنی همچون نمیخه بیاید بگه که مثلا مینوته ما فلان خشید یا که مثلا پدپیچکی ما فلان خشید مثلا مثلا پدپیچکی ما خشید یا که لحظه رئیس عمل کردسته یعنی که گفتم که همه کسا دستگیری میکنیم یعنی شرط نیست مثل که من برای خانم که حتما باید این فیلمو بیان
не ҳам биёян подписатсиям накунанд, мисол гап лайк ҳам намонанд, бигӯянд ки мисол гап мо фалон каса дастгирӣ кардем ё ки фалон каса фалон видеош тамошо кардем. Ин гап мисол гап дигар хеб буд. ҳозир ку хитон овозид мекунем ки хитон бигӯем ки ами 12 нафар кадом нафарро пок кунем, ҳазф кунем, яъне удалит кунем бигӯем. Ба кадом хотир? Ба хотири ҷа баъзеҳо ҳастанд ки аз ҳамон рӯзе ки маслиҳат кардем, ҳамон рӯз бидана, дигар боқӣ монда на меоянд, на мегӯянд ки мо дастгирӣ кардем. Мисол гап ҳамин чӣ хел мешавад? Ҳамин хел мо немаш бурава, ҳамин хел рафтан бигира, яъне касоне ки намеоянд дастгирӣ намекунанд, дигар нафарро мо чӣ хел барои дастгирӣ кунем? Мисол гап ё ки ҳамин гапи ман нотуғри боша, хел бигӯянд ки нотуғрия ҳамин хел мо неш бест. Хоб таҷблог мам англисӣ мунисият мефаҳмо басир намояд то эфира ужин кунед тичи ба саломатӣ зарар дорад. Рости чанд бор шид мегӯем ки то эфира ужин кунем, шаки бо баъзе кор баъзе чиз мебира успеҳ намекунем, мегӯем ужин кунем то дарси туркира, дигар дар байни туркӣ ва англисӣ намешавад, дигар ба ахир мемонемаш. Ошхона бо бисмиллоҳ. Салому алайкум ба ҳама. Ва алайкум салом, хуш омадед. Ошхона бо бисмиллоҳ тичи апай басир ҳама гапҳошон шудааст. Ҳама гапҳошон шудааст. Бале бале. Аммо аввал дар гуфта буданд ки мисол гап хай дига намега, то ки баъзеҳо хафа нашаванд. Таҷблог мам устод мефаҳмондед як бори дигар. Хоб таҷблог мам мо маслиҳат кардем ки мисол гап ами 10-12 нафар мешавем, 10-15 нафар мешавем, номнавис мекунем, маслиҳат мекунем, ҳама каса як каса дастгирӣ мекунем, вай 1000 шуд, бо вай бо дигарро дастгирӣ кунад, бо мисол гап ки ай пара мисол гап тарафи дастро санга кунем, иҷа минутаро тамошо мекунем, яъне видеоро тамошо мекунем, то ки минутҳо зиёд шаванд, ҳамин хел масъала дастгирӣ мекунем мерем. ҳамон рӯз якум маслиҳат кардем, ё дуюм ба филм дуюмам наомаданд баъзешон, яъне ҳамон рӯз ба фикри мо баъзешон тамоман омодагӣ нестанд. Ман бо як бор дигар такрор мекунам ки ман барои эфирам дар назар надорам, яъне биёянд лайкам намонанд, бигӯянд ки масалан мо имрӯз апай пазандара 10 видеош тамошо кардем, ё 2 плейлистро тамошо кардем, ҳамин маълум мешавад ки дастгирӣ ҳаст дар байни мо, яъне таваҷҷӯҳ ҳаст, масалан якдигар фаҳмӣ ҳаст. Агар хел масалан нота бинависиву бирай масалан баъд навбатат бия баъд бия ки ман ҳамиҷаам фикр мекунам ки қадар туғрӣ намегирад. Хай бо хитон чӣ хеле ки хитонам маъқул бошад, барои ман фарқ надорад. басир навояд тичи ман фикрама ай аввал гуфта будам ки қатъи одамо қина ин кор кардан. Бале бале, мо ҳам як таҷриба кардем да. Ошхона салом ҷон. Лекси салом 7 лайк. Ташаккури зиёд. Дилшод салом ба ҳама. Бори дигар салом алим 6 лайк ба шумо. Ташаккури зиёд. Ва алайкум салом. Ошхона бо бисмиллоҳ апай басир ҷон. Ва алайкум салом. Басир навояд касе омад ҳаст дастгирӣ дорад, ҳамон рӯз давом метем. Семия Теҷибрасиё. Салому алайкум дӯстон. Ва алайкум салом, хуш омадед Семия Теҷибрасиё. Ошхона бо бисмиллоҳ тичи рост гапи апай басира гиред. Хоб яъне касоне ки намеоянд покшон кунем, ҳамин хел не. Басир навояд масалан агар як рӯз ман бепарвоӣ кардам ё хабар надодам, ҳамон рӯз дастгирӣ накунед дӯстон. Басир навояд адолатона фарсак аз ду тараф мешавад. Бале. Таҷблог мам устод касоне ки набошанд лозим нест, фикри ман касе ки доим истад авая монед устод. Бале ҳо устод, yes. Хоб ман ҳамонро фикр кардам ки мисол гап иҷа баъзеҳо наомадастанд, мисол гап бо такрор мекунам, 3 бор такрор мекунам, яъне наомадастиянд мақсади ман дар эфири ман наомадастиянд не, мақсади ман ин нест. Ман ай рӯзи аввалам эълон кардам ки як нафарам бошам, ман дарс мегзарам мерам, яъне ин дарс барои минутам набоша, барои худман фоида дорам, мисол гап забони англисим хуб мешавад. Лекин мақсади ман гуфтастам ки намеоянд, гап дар сари ие ки намеоянд дастгирӣ намекунанд масалан дигарро. Мисол гап бия ки ман имрӯз мо тоҷикон биратар аз 3 соат тамошо кардам, ё ина масалан ман 3 плейлисти апай пазандаро тамошо кардам, бо 4 соат дига эфир рафтагия, яъне ҳаққалан биям бигӯям ки ман хел тамошо кардам, хай бо ӯ одаме ки мисол гап навбат шавад ваям фикр мекунад ки фалонча маро дастгирӣ кард, манам дастгириш кунам. Бинобар ин ман ягон касаб кур намекунам, пок намекунам. хитон бигӯям ки аввале ки ҳамин спискаро ташкил кардем то ҳозира ки наомадааст, ҳамонро пок кунам. Хитон бигӯям,
боло нашава ки масалан гап ярӯз мегӯянд ки устоди худат ташкилш кардӣ, худат гирифтӣ айла моро кӯр кардӣ. Ҳамин хел буд ки ҷо моро номи моро навистӣ. барои баъзеҳо кӯмаки морам лозим нест. Ва эфирро худашон чанде хоҳанд кардан мегиранд. 1000, 2000 ва ғайра. Бале, баъзеҳо эфир доранд. Хуб ягон каса номашро намегирем, то ки хафа нашаванд. Мисоли гап фақат барои ин ки спискаро камтарш кунем, касе ки меояд дастгирӣ мекунад дигарора, ҳамонро ҳама каса дастгирӣ мекунем. Ман апаи ошхонаро дастгирӣ кардам, муаллим 757 кардам. Саломат бошед, ташаккури зиёд. ҳадди ақал масалан як нафар биёяд бигӯяд ки ман кор дорам, кӯдакома нигаҳ кардиса, масалан ман апаи ошхонаро имрӯз 2 нафар овардам, масалан ё ки силкаша дар фалон эфир мондам, ё пазанда Сумайяро масалан 2 эфирш тамошо кардам. Яъне ҳамихеле ки бигӯяд ва ё мисли гап ҳамон ошхонаам, апаи пазандаам фикр мекунад ки фалонча маро дастгирӣ кард, биям ман ва ё дастгирӣ кунам. таҷвилогамаҳо Басирҷон ҳоҷи Сӯроб салом алейкум. Ҳамакасан наҳумлай ташаккури зиёд. Ва алейкум салом, хуш омадед. Таҷвилогам Дастархон зебо салом ҷон, хуш омадед. Китоби Ошхон салом алейкум. Муаллим хуб, ва алейкум салом, хуш омадед. Ва сообщество қатъӣ ташаккури зиёд барои сообщество мондан. Китоби Ошхон Дилшодтаҷи муаллим подписчикотона чӣ хел ҳастанд? Соз ҳастанд? Созан ами гоҳ меоянд, гоҳ мераванд. 96 буд, 97 шида, бо 91 шид, бо дина 92 шид, бо имрӯз 93 шид. Ҳамин хел ососта мешавад иншоалло. Басир 91 пок накунед, списка истад, вале хат кашед. Касе ҳаст, ҳамоно омаданд. Меген тиче шумо мо надидем. Пок накунед, списка истад. Хоб ин хаша фаҳмидам. Вале хат кашед. Касе ҳаст, ҳамоно омаданд. Меген тиче шуморо мо надидем. Як бори дигар апай Басир амира содатар кунем, фаҳмонаи ман нафаҳмидам мушқасоз. Хоб, ва алейкум салом, хуш бошед апаҷон. Дастархон зебо навиштам. Ошхона бо бисмилло, зебоҷон зинда бошед. ҳазор раҳмат. Дастархон зебо, саломат бошед апаҷон. Ошхона хоб, саломат бошед. Дастархон зебо навиштам. Таҷвилогам Ошхона бо бисмилло, салом ҷон, нағзи шумо. Таҷмама салом. Ва алейкум салом, хуш омадед. Таҷмама ташаккури зиёд барои омадантон. Дилшод таҷа, хуш омадед. Апаи Хосият Блекси салом, апаи Хосият. Таҷвилогам апаи Хосият салом, хуш омадед. Таҷмама созед мардум, шукри худосозем. Дилшод таҷа, апаҷон Хосият чӣ ҳол доред? Таҷмама салом. Ва алейкум салом. Ошхона бо бисмилло. Таҷвилог раҳмат, ман нағз, шумо чӣ хел хоҳарҷон? Таҷмама раҳмат, хубен. Таҷвилог мам нағз, ҳама шумо хуб ҳастен? Таҷмама дарс омадам. Хуш омадед апаи Хосият. Хеле хушҳол шудем барои омадантон. Аммо мо бигем ба дараҷаи олиам намедонем. Шояд шумо аз мо хубтар бидонед. Таҷмама хуш омадед. Фаҳмо апаҷон, ассалому алейкум. Модар теҷа сирома гуфтам. Ва алейкум салом. Таҷмама дарс канӣ. Ҳозир дарса сар мекунем. Яъне як хушомадеву як чӣ кардем, иншоалло ки сарш мекунем ҳозир. Хоб. Таҷмама Ситорамо салом. Муниса ТВ ман бори аввал хабши шудам, устоди гапотонро гӯш карда. Саломат бошед, ташаккури зиёд. Муниса ТВ Басир 91 рӯйхат истад тиче касоне ки ҳастанд давом медиҳем дастгириро. Агар дар охир омаданд даъво карданд, мегӯянд озор шуморо надидем дар вақти дастгирӣ. Хуб иншоалло. Таҷвилогмам ҳозир сар мешавад дарс. Бале. Салом апаи Хосият, апаи Басир Путесян, Дастархон зебо, хуш омадед апаҷон Хосият. Модар таҷа сирома. Ва алейкум салом апаи Хосият. Салом Басир Таҷмама Путесян.
خب با همین کامنتر رو اکتفا میکنیم و میگذاریم به کتاب در کجا رسیدیم. اینجا رو گرفتیم. خب فکر میکنم در اینجا رسیدیم. جونیک مدیا سلام، ادمین کلوج هست یا بکلوچ برادر عزیز. بسیر 91 ای ینگا امروز چی میگه؟ در اومد در سوایرم کرد. خاک بعضی وقت هم خیلی نشد. اشخانم بسم الله راست چپ بسیر 100%. خب دوستان گرامی، موضوع درسی گذشته ما جانشینی های مفعولی بودن، یعنی به زبان تاجیکی جانشینی های شاید پرکننده شون میگن، پرکننده در حالت پرکننده که در زبان انگلیسی object pronouns میگن. object pronouns. خب موضوع اساسی را دیروز گرفته بودیم. بله دیروز گرفته بودیم موضوع اساسی را، قاعده ها را، گفتگوها را. امروز تمرین کار میکنیم. read, choose and write، یعنی بخون، انتخاب کن و نویس. them, her, him, you, me, it, us، یعنی همین ها جانشین های مفعولی هستند. انا همین جانشین های مفعولی رو نوعاتی که نویسیم و خوب انشاءالله در اخیر چی میگیم افیده. همین جانشین های مفعولی رو در همین جای های خالی نوشتن در کار. خب یکمش رو خودش کار کرده است. is it for me که میگه brain میگه is it for me، یعنی این برای من است. کمتر کلام کنیم موضوع. is it for me یعنی این برای من است. yes it is یعنی بله و هست. open، خب در جای خالی چی میاد؟ open. با هم کار میکنیم یا که دلشو تجه بلک سی آشخانه با بسم الله تجولوگ مام. خب دوزنده اس یک لحظه تلفن قدیم بولا میرم کمیتر. آشخانه با بسم الله نوبت تجه نه امروز نوبتی که اپای آشخانه ای برای پادپیس چیک اپای آشخانه پاگو بگه بعد ایمون میشه با فکرم. دلشو تجه yes it is open him نمیشود که دلشو تجه برگه نظر کنید. دوزنده اس کامنتر بخشش دوستان که تلفن قدر تیز میگذاره کامنتر. دوزنده سلام 11 لایک و علیکم سلام، خوش آمدین. تاج ولاگ مام for you نه که تاج ولاگ مام یا کنین در اینجا باید که open یعنی او را بکشو او را. پس در اینجا جانشینی مفعولی میاد. جانشینی مفعولی open او را چی میشه در زبان انگلیسی؟ همونه. خب for you ما در تجسس دارم eat، بله eat میشود درست بهترین بسید یک open هست. تجمم فکر کردستان بسید یک for your نادرسته. آشخانه با بسم الله هم نادرسته. تاج ولاگ مام open for you نادرسته. دلشو تجه open eat بله درسته. تاج ولاگ مام eat درسته. تاج ولاگ مام open eat درسته. black sea yes it is open eat بله درسته. حاجی سهراب اینجا همه زنکا بودینکو نه زنکا مردکا اینجا هستن ارالشا خوارا برادر ارالشا. تاج ولاگ مام eat بله درست. بسیر 91 همسینفا درست جواب دهد. کمیسیه از وزارت آمادگی ترجمه بله کمیسیه داریم امروز. خب با دقت جواب دید. دسترخوان زیبا open eat بله درست. مونیسا تیوی فکر کردیسیان ترجمه کمیسیه خودش بالا را نمیدونه. خب سمیر سلام گذاره بسیر نهایت هیچه مرد. معذرت. خب میرویم به صورتی به رسم دوم. در رسم دوم میگه can you see. خب اینجا توتی را در نظر دارد. توتی در درس‌های گذشته آمده بود که وای یعنی نرینه هست. حیوان‌های خانگی وقتی نرینه و مدینه باشند پس به جانشین‌های جنسی نرینه و زنانه خطاب کرده می‌شود. پس این رو باید که او را گوییم. او را جنسی مردانه. can you see دلن yes he is in the tree.
خب در این جای خالگی در جمله سوالی چی میآید؟ خب بسیار تیچمار لوک ترجمه نمیتسکی تمام کردیم انگلیسی گذاشتیم دلشو تجه can you see him درست بله can you see him درست دلشو تجه درست بلکسی can you see him درست بلک بسیر 91 توغری اپاشکا یا به چی تشکیل کنیم به چی تشکیل کنیم ما در تجه سرما دوستان التماس خلال نرسانید به درس بله حاجی سورا ما گوش میکنیم ایفتون سلامت باشین سمیر خنده کسی که سمایلیک مونده هم سمایلیک هاشه باید کور کنه خب مدت تجه هیم درست بسی نوادک تیچه با خدا کم تر فکر پریشان اگنه تجربه ما هیم درست آشخانه هیم درست بله درست رسمی دویم رو کار کنیم رسمی سیوم در رسمی سیوم میگوید talk to در اینجا چی میاد talk to یعنی با وای گابزا یعنی قطیوای گابزا مثلا با لهجه قشلوقی بگیریم قطیوای گابزا مثلا talk to اینجا کی گفته است جورای دیو گفته است بعد بسین دیو گفته است قطی دختا گابزا مقصد چی میآید خب ترجمه ما دویچ فرتیش نفهمیدم میره دسترخوان زیبا can you see him can you see him ای بالا بودم بله درست دلشو تجه talk to her درست ما در تجه استرامو من با هم چند دو سوال جواب دادم بلکسی در اخیر با ها دارم میگه انشالله بس این یک her him her میشود talk to her بلکسی talk to her درست آشخانه دلین خنده ما در تجه استرامو هم تج بلوگ من talk to her میشود her در اینجا کی نوشت دلشو تجه نوشتن درست و بلکسی نگاه کنید نوشتگی کیرا خب خودتون هم نوشتن دیگه در اینجا بله همین خیمیشه hair دستر خونزی بود talk to her بله درست مادر تجسترمو hair بله درست میرم این سروغی رسمی چهارم کار که come with در اینجا جای خلوگی در چی میاد یعنی با توجیه بگم اگر کار که بیا همراه ما خب دلشو تجه چهارم کار که come with us درست بلکسی کار که come with us درست بسیر 91 آرام همسینفو شوخیگریتون رو نشون ندین کمیسیا داره تجربه من میر اس میشود که تجربه من اس خب منیسه تیوی من به سواد شدم که اینجا نه انشالله که به سواد نسی اساسا همه یاد میگیریم تجربه من with white us میشود که تجربه من with us چخیلی که بلکسی نوشتن و دلشو تجه نوشتن درسته نوشته کشون آشخونه و بسم الله us درست سمیر منیسه خنده تجربه من خطا بله همون white یعنی خطا است و us درست است us خب رسم چهارم رو گرفتیم رسم پنجم I've got a surprise for خب در اینجا جای خلوگی چی میاد for ایشانی صبوره بهترین لایک تشکر زیاد برای لایک تون و اومدن تون کارکی سی خب اینجا چی میاد رسم پنجم بهترش یگان موضوع رو فهمونید بعد تمرین همین موضوع درسی گذشته بود که اپای بسیر موضوع درسی گذشته بود یعنی جانشینی های مفعولی و در اینجا برگه تکرار آمد این اینجا گفتیم که them, her, him, you, me, it, us یعنی جانشینی های مفعولی هستند جانشینی های مفعولی و پرکننده I have got a surprise for اون کس جواب داده باشه منیسه تیوی سمیر نخندین اکای سمیر راست میگویم شپی حق شپی گپی حق بودستم شده باشه تاج بلوگم استاد من با نمیتسکی می نویسم بسیار وقت خطا میکنم بخشیش بخیر انشالله با که ندارد دسترخون زیبا come with us درست اپای منیسه خانده دلشو تجه I have got a surprise for you درست لکسی you درست ترجمم اتتساція معلم قبول کمیسیا کودکوش خوکنی رفت به همه موفقیت سلامت باشین اپای خاصیت تشکر زیاد برای آمدنتان
رحمت کلام بسیر 91 for you می شود your از possessive pronouns است your اما در اینجا از object pronouns است تجویل من for you درست سمیر وقتش ده مکتب باید سوز میخوندی وقتی درس ده خوب گوش میکردی دستر خودی با for you درست you are welcome تاج ماما thank you good night تاج ماما مادر تجهیز ما for you درست آشخانه با بسم الله you درست تاج بلاگ مام اپا جونم نظمونید بسیر 91 او را زنگ شد دنکه سوستر چستر نفهمید میره ایشانی صبوره شما انگلیسی درس میدین بله درس انگلیسی رفت استای بسیر 91 برم ای دویت طبقه ها را بیارم تیچه مایلش با از آشخانه با بسم الله اپای بسیر زنگی درآمد شد خب اینجا را خوندیم for you good what is it خب در اینجا listen to در جای خلقی چی میاد they are great listen to خب در جای خلقی چی میاد بیتس چون تجویل ما بیتس چون نوشتن و نفهمیدمش اندیستان مادر تجهیز ترما ایرم نفهمیدم listen to در جای خلقی چی میاد listen to آشخانه با بسم الله them درسته ایشانی صبوروف خانده روی کردن خب مادر تجهیز ترما them شما then نوشتین them میاد اما آخرش n نیست و m یعنی then سپس میشود معناش یعنی سپس بعد پس اما them میشود listen to them they are great بله درست تجویل هم them درست خب بله اینجا هم کار کردیم خب تمرین رقم 6 complete یعنی کامل کنید پر کنید دست خون زیبا them درست where's the car یعنی ماشین در کجا است I can't see it یعنی من او را ندیده استم نمیتونم دیدن خب دوم Uncle Jack and Aunt Diana are here say hello to در رقم 2 چی میاد رقم شمونین فقط همون یک کلمه را بنویسین کفایه میکنه Black Sea them درست آشخانه با بسم الله great نادرست good night for everyone teacher good night to you بسیر 91 دویم them بله them درست تجبلاغ مام them درست ایشانی صبوره آخه حاضر تاجیکی را درست یاد گیرد بعد دیگرش کی تاجیکی را یاد گیرد اول خب رقم 3 It's Tom's birthday today یعنی امروز زادروزی تام است I've got a present for خب یعنی من برای وی هدیه دارم تحفه دارم در این جای خلقی چی میاد اپا جون goodbye J. Uncle Jack and Aunt Diana are here. Say hello to them. درست. رقم 3 خدمه میگم اکا فهمو خب رقم 3 دوستان تیوی استاد شما در کجایین من برم اکا انگلیسی را یاد گیرم در همین اینترنت مینا پرامای افیر نه گپ میزنی مینویسی جواب میگردونم در مهاجرت مهنتی هستم و
کسانی که مثلا که با یوتیوب اکتفا نمیکنن میگن که ما یوتیوب قطعی نمیتونیم درس گرفتن، میتونن که از طریق اسکایپ، زوم یا هر برنامه‌ای که چون دوست دارن میتونن که یعنی پراموی بگیم آوازکی و هم گپ میزنن، ایسا هم گپ میزنیم، درس تشکیل کردن میتونیم. خب مدل تجسر ما him هذه یک لحظه. It's Tom's birthday today. I have got a present for him. بله درسته. اپای کی بوده اینجا بوده؟ مدل تجسر ما درسته. دلشو تجه. It's Tom's birthday today. I have got a present for him. درسته. بلکسی him درسته. آشخانه با بسم الله دوستان تیوی خوش آمدید. آشخانه با بسم الله him درسته. تجبلوگ مام a present him بله درسته. present for him درسته. استاد درساتون ده خلال نرسونم. یک چیتون پرسم همین مسئله گرین کارت امریکا را نمیدونین من گرفتگی بودم همراه چخیل بینم نه روسی را معلومات ندارم. راستی اسفندیار حمیدوف سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین. چور ایت آشخانه اپای آشخانه خوش باشید. اپا چورم ایت حاضر که چورم بخونیم. I can't do this exercise please help. نه ایت نمیشود. آشخانه با بسم الله ایت نمیشود. یک بار دیگه بخونم شد. یعنی I can't do this exercise. من این مشق را کار کرده نمیتوانم، انجام داده نمیتوانم. Please help. لطفاً کمک کنید. کی را؟ مرا. لطفاً مرا کمک کنید. تجربه مام him. اگر رقم 4 را در نظر داشته باشید درسته. him رقم 3 درسته. تجبلوگ مام رقم 3 درسته him. اما در 4 نادرسته. رقم 4 آشخانه با بسم الله him اگر 4 را در نظر داشته باشید درسته. اگر 3 را درسته. دلشوت ج I can't do this exercise please help me. ولی درسته. دلشوت ج درسته. 5 she's a great singer listen to. یعنی میگه وای سراینده خوب است، با وای گوش دهید، گوش کنید. رقم 5 با وای. خب دست خونده با می تجربه می بله درست. آشخانه می درست. همش 4 در نظر داشته باشه همتون درست، گپاتون درست. منیست من اینا همینجا شیشتم گوش کرده. من استاد پروگرام دولینگو دارم. آسان به خدا استاد. اینجا یا اینکه خوشرو نفهمیدم. همون پروگرام روسی انگلیسی بسیار آسان من گوش میکنم تا آخر همینجا خوشرو فهمم. سلامت باشین که مونیسا تیوی اگر کار داشته باشین میتونین اپای کارتون شیم اصلا. یعنی ما وقتتون رو بیهوده نگیریم. پروگرام های گفتگیتون پروگرام های بهترینن خوبن و پروگرام رو میدونم. با یک پروگرام دیگه های نامش در سای زبان مایسه. خب شاید در افیر دیگری بعد می نویسم یا که در اون کامنتر میمونم. اون پروگرام خوبه وای با 33 زبان قطعی تمرین کار میکنین، تستر یاد میگیرین. 5 she's a great singer listen to her درسته. خب آشخانه 5 he نمیشود her میشود. دلشود she's great singer listen to her درست. آشخانه 5 her درست. بلکسی 5 her درست. دستر خود زیبا 5 her درست. دوستان تیوی همتون ده برای درس استاد سوز درس دهید. طلباتون ای خدم سر کرده دو گیر هستی. من نو ای کار برآمدم یگون چی خورم استاد. مایلش خوش آمدین دوستان تیوی به حضور. وقتتون رو نمیگیریم. تجربه مام listen to her درست. بله. رقم 6 we are thirsty please give دلن a glass of water. یعنی میگه ما تشنه هستیم لطفاً یک استکان آب بیارید برای ما. چیکار میگم با زبان انگلیسی؟ همین جای خالی چی میگه؟ we are thirsty please give. خب تا اینجا درسته. دیگه شد تجه please give. خب در جای خالی چی میگه؟
مونست نه همه جایم استاد گوش کنم میفهمم استاد خوشتانه با گپ نگیرم در درس دید من گوش میکنم فهمیدم جواب میدم. خوب انشالله بخیره هر طرزی که دوست دارید. دلشد هجه we are thirsty please give us a glass of water. درست دلشد هجه black sea us درست آشخانه با بسم الله us درست تاج بلوگمان us درست دسترخوان زیبا اس سونه اس درست. خب تمرین رقمی 7 ولی یک صفحه هم کار نکردیم چی؟ یک صفحه دیم کن. تمرین رقم 7. خب در اینجا کلمه ها اردلش اومدگیان. Write the words in the correct order. میگوید کلمه ها رو با ترتیب درست نویس. مثلا در اینجا I, to, talk, can't, now, you اومده است اردلش، اما جمله درستش میشود I can't talk to you now. I can't talk to you now. یعنی من با سوی تو گپ زدن نمیتونم که با خطی تو گپ زدن نمیتونم حاضر. خب رقم 2 with brains hair. with brains hair. خب با ترتیب کنین این رو. Front in where of him as they see can't surprise that's forgot me children the with are them. خب این رو رقم رو نویسین با ترتیب شما بگذارین. hair with brains نه ندرسته دلشد هجه hair with brains ندرسته. hair خودش جانشین مفعولیه در حالت پرکننده قرار میگیرد، یعنی وای باید حتما در اخیر بیاید یا در مبهم بیاید یا در اخیر باید بیاید، اما در اول باید که فاعل بیاید. فاعل بلکسی hair with brains ندرسته. که اون کسی که یکون جواب داره اپای تاج ولاگ مام اینجا هستین. اگر معناش نفهمه باشه یک بار دیگه ترجمهش کنیم به معناش. اگر معناش نفهمه باشه مثلا hair با وای رو brains در اینجا brain is است. brain is است یعنی brain هست with با همراهی. ترجمه تاجیکش میشه که brain با همراهی وای است. brain با همراهی وای است. کامنت‌های شما در تلفن ما دیگه نبرآمده استن چی در زد تلفن ها گم خیلی سردردش میکنه. خب تاج ولاگ من brains with hair بله درسته. تاج ولاگ من درست. ما تاجیکم تریبرات السلام علیکم سازیم بخشش در وقت درس نویستم امروز کیرا مناسب است و آشخانه با بسم الله ها. آشخانه با بسم الله امروز هم آشخانه با بسم الله هست یعنی پگه. بعد با پگه بگه با اعلان میکنیم کیرا دستگیری میکنیم. ما تاجیکم تریبرات ساعتتون چند شید دیگه نگفتین مثلا یه روز پس با فیلم نشون میتونم اگر چی باشه میگفتین. خب دلشد brains with hair درست. بلکسی brains with hair درست. تاج بلوگم we are off him in front حاضر نگه میکنم رقم 3 دسترخوان زیبا brains with hair درست. تاج بلوگم یک بار بینید استاد حاضر. ما تاجیکم تریبرات موندگی آشخانه. خب اگر آشخانه را موندگی باشین از همین سپیسکایی که هسته مثال گپ با یا اون کسی دیگر موننلا یعنی که مثلا کی بوده اینجا بعد آشخانه با بسم الله خیلی اینجا دنیای زبون های افای بسیره پزنده تجای دنیای رنگینی کودکانه دسترخوان تجهیز که سمیت تجیب رسیه یعنی که اختیار دارین کدومی که از همین آدمایی که نامبر کردیم بمونن. مثلا خب کتاب گفتن نشون تیه بار رقم 3 we are in front of him اگر هم نوشته باشین درسته. we are in front of him. تاج ولاگ مام we are
in front of him. Ки таҷвлогмам шумо we are of him in front навиштем. We are in front of him мешавад, яъне мо дар рӯбарӯи вай қарор дорем. хоб дакҷо ҳастем. We are in front of him. Дуруст. Лекси мо тоҷикем трибрата соат имрӯз дидам 77, яъне 3777. ба филм 3000 чанд буд? 3631 буд. 3631. 3631. Агар 3777 боша, ёки 3677 шояд боша. 677. Агар иқа боша, кам дастгирӣ кардем ку. Таҷвлог мам аз они мана монед устод. Чира аз они шумора монам? Таҷвлог мам нафаҳмидам. Каналтона монам ёки ягон ростия борга такрор мекардем хуб мешуд. Таҷвлог мам мо тоҷикем трибрата дина гуфте фаромӯш кардам. Хай канали хитона аввал. Хуб агар айпай ошхонаро монда бошен, хуб дигар ихтиёр доред. Агар намонда бошен, ҳатман аз айпай ошхонаро монен, баъд аз мора масалан. мо тоҷикем трибрата таҷвлог созен. Зиндаги зебо салом баҳмо. Ва алайкум салом. 15 лайк. Ташаккури зиёд. Таҷвлогман суд. Салом ҷонам. Мо тоҷикем трибрата ҳо. Дастархон зебо. We are in front of him. Дуруст. Яи пенза мегӯяд. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омадед айпай пенза. Ташаккур барои омадантон. Ошхона бо бисмилла. Мо тоҷикем трибрата раҳмат дидам сообществатона. Яи пенза мегӯяд 16 лайк. Ташаккур барои лайктон. Таҷвлогман устод аз они мана нависондагӣ истед спискатон ба фаҳмо аз они шуморо монем. Дар инҷа чӣ хеле гуфтем як нафар ана наомаде сай. ҳозир 12 нафара, яъне 12 нафара гуфтанд ки аз ин қадр зиёд нашавад. Чӣ хел кунем? Кира пок кунем ки як нафар илова кунем шуморо масалан. аз ҳамин аввали эфирҳо ки наомадест масалан Ajamstan official омадеста. Ҳамин аввали ҳамин маслиҳате ки шида будам инҷа. ҳама каса иншоалло хуб ҳастед. Шукри худо хубем. Апай пенза дилшодаҷи welcome sister пенза. мо тоҷикем трибрата саломат бошед. Ошхона яи пенза духтара созен обод бошен. соз шумо чӣ хел? Мо тоҷикем соат обод шудан дӯстам обод бошед. Таҷлобам таҷвлог ки бошад устод? Ростиамро намедонам ки яъне дубор ё се бор омадан шуд ёд дорам. Аммо Аҷамстана ёд надорам. Ам як бор ба филм омада будан. Тамом. Пенза ман набудам се рӯз. Чӣ намегарӣ? Мисли пештара рафтест яъне майда. Хуб аввал иро тамом кунем валаки. ки буд таҷвлогман ба филм дана. Рақами 3 гуфтем ки we are in front of him. Хуб рақами 4 they us they see can't. рақами 4 чӣ хел мешавад? рақами 4 фоида шудааст маслиҳататон дӯстон. Як кам беш, яъне гуфти забони англисӣ 50-50, яъне 50-50. Мунисативи марам устод дастгирӣ кунедтон. Манам насиб иншоалло мебиём. Худо розӣ бошад. Иншоалло насиб иншоалло коз ҳами ба як хулоса биём ки ҳами списка кира пок кунем. Касе ки намеяд масалан Black Sea. They can't see us. Дуруст. Дилшодаҷе. They can't see us. Дуруст. Мо тоҷикем трибрата майли нағз монед ман баромадам. Майлиш хуш омадед апай. мо тоҷикем трибрата яи пенза мегӯянд шукронаи Аллоҳи меҳрубон. Тинҷ Фотимаҷон сӯзай. Хуб таҷвлогмам they can't see us. Can't мешавад. Can't see us. беҳтарин 50-50. хуб ира кор кардем. панҷум surprise that forgot me. рақами 5
رقم 5 متوجه کمتری برات ساعتهای من قریب و خیلی که کم دستگیریشون نمیدونم سبشست و موندگی یا بعد پیس چیک هست ولی دستگیری کم شده هم در تماشای ساعت ها هم در آبونچی ها کم های دستگیری دلشو تجه That's got a surprise for me درست دلشو تجه بهترین Lexi That's got a surprise for me هر نباده وجه به فکر آجه بردیه بینیمش for me زندگی زیباست نام ما را پاک کنید معلم از دوستانه نویسید نام شما هستید اینجا با فیلم که نیست نامتان خب نام یکم کسی پاک نمیکنیم خیلی است برای خفه نشونه که نامشون رو نوشتیم خیلی گپ های بسری گفتن که از هیچ کسی پاک نکنیم خیلی بسنه می اومدگی رو دستگیری کنیم خب بلکسی فرمی درست تاج بلوگ مام that's got a بعد از got میاد that's got a surprise for me درست متوجه کنتری بده سوز اپای 15 رحمت اپای 15 ما در یوتیوب 2 روز ساعت نداده ایما رو میبرم خیجده با 3 روز نداده بود با یکی هوشید با خب یای 15 روزی کلوچ بیلیون 396 پراسموتر بود از سبب سیلکه موندگیش 118 شد متوجه کمتری برات 2 روز پس جمع میشود ساعت ها اپای 15 بله یه روز 2 روز فرق میکنه بین تماشا و بین نتیجه ساعت ها خب 5 گفتیم رقم 6 children they with are them رقم 6 Okay. خب let's see the children are with them درسته the children are with them درسته خب تاج بلوگ مام استاد من از اولی کانالتون بودم در سپیسکا نیستم نه اولی کانال من بده نه که در وقت هم مصلحت بده همین وقتی که همین سپیسکا در وقتی که ترتیب دادیم بده همینجا تاج بلوگ مام خب من موضوع را جنباز کنیم که نوشتش درسته the children کی بود بلکسی the children are with them درسته خب با همین موضوع یعنی درس امروز تا اینجا با پایان رسید یعنی متاسفانه یک صفحه فقط کار کردیم تمرین خب باقی مانده شو درسی آینده میگیریم تا که یک کم ترک صحبت کنیم بعد افیر قد میکنیم خب با همین از کتاب تمام کردیم میرویم با سراغ اینترنت متوجه کردیم درست پس ولاگ استاد از کانال من خب بله آخه فیروزه ما هر روز میکنم که افیر بلکسی the children are with them درست دل شد the children are with them درست منیساتی استاد پست خوندستین که نه او بعضی تمرین رو اول خودم نگاهشون میکنم طرز درست چیه بعد این پاره بگم که درون افیر میام برای که در تلفن نشون نداده است که اگر کتابان یک نم اگر جواب شما رو یک نم مثلا تاج بلوگ مام the children they know the children are with them درست are with them درست بله خب آشخانه با بسم الله مونیسا تیوی خب متوجه کمتری برات شما افیر در کلوچ دادیم بالا روا سیلکا میخرا مینوتای اپای 15 همی سیلکامونی ضرر داشته بسیار ما باشیم میمونیم دستگیری گفته
бале. Муниса ТВ лабаи ошхона бо бисмилло. Мо тоҷик ҳамтари бирада пурсидам, дилам тоқат накард. Пурсум, дилам тоқат накард. Таҷвлог табрик ростай? Таҷвлог. Чӣ ростай? Нафаҳмидам. Таҷвлог. Таҷвлог ман. Апои таҷвлог дига намедонам ҷавоб доден, надоден. Дар рӯзи ҳамин маслиҳати ҳамин тартиби списка шумо буден ё набуден? муаллим ҳамин як видеоро ду бор тамошо кунӣ, як бор ҳисобаш мекунанд. Барости намедонам ки ишане ки намедонам. Ко мо тоҷикем три брата иҷа ҳастай медонанд. Бо ки буд апай пенза ҳаминҷа боша, апай пенза ина ҷавобтан. Апай пенза ҳаминҷа ҳастен, апай пенза ошхона. Мо тоҷикем три брата, Муниса ТВ. Бо ки буд? Чико карден ҳаматон кур кардестен? Ман зиқ шудам, кошки аз аввали дарс меомадам, хушрӯ ҳама чизро мефаҳмидам. Бахайра иншоалло, оста мерем, иншоалло оста ёд мегирем. Як ҳарфиам ки ёд бигирем, иншоалло ёд мегирем. Касе буд мегуфт ки ҳамин номҳоро ба англисӣ хонда наметавонам. Номҳое ки ба англисӣ навиштагиянд, номҳои одамо. Мега оста ёд гирифтаам ҳамон номҳоро ба англисӣ хонданша. Не, чанд боре тамошо кунӣ ҳисоб мешава. Ина мо тоҷикем три брата ҷавоб додан, мегӯянд чанд боре тамошо кунӣ ҳисоб мешава. Муниса ТВ аз якум рӯзи забони англисӣ. Бале, якум рӯзи забони англисӣ аз пеш аз Рамазон буд. Як ҳафта пешаи Рамазон буд фикрам. Дилшод Таҷиев Файзева. Муниса ТВ. Не, ман метавонам. Мама блогер наметавонам хондан. Не, касе буд ки гуфт ман хонда наметавонистам, ҳозиро маста ки кам хонда тонистам номҳои одаморо масалан. Фею ду бор ҳисоб мешава, ҳамон як видео. Ошхона Муниса ТВ чуба удалит кардид. Иҷа баъзеҳо хатошона удалит кардестиянд, ман дар телефон намебинам. Телефон чиш стоп шудагия каме нависиш. Вале дар хонда меом, нигаҳ мекунам удалит шудастиянд. Шояд смайлик мондастиянд, ба ҳамон хотир удалит мекунанд. Мо тоҷикем три братаҳо. Фею ман гуфту муаллим. Фаҳмо. Муниса ТВ чира? Дилшод ҳаминҷа ҳастед? Надидам шуморо, ташвишидам. Ки Black Sea ку ягон кас ягон ҷавоб дод, ягон баҳо мегузоре мардума, яке мунтазири баҳо набошанд. Паста. Фею ҳозир хонда метавонам номҳои одамро. Беҳтарин. Хеле хуб. Дастархон зебо ма ҳаминҷо. Фею инам заҳмати шумост муаллим. Хуб, заҳмати мо шояд ки 10% бошад, лекин зиёдтар худи шумост. Ҳар як инсон худчаки кӯшиш мекунад. Ҳамин муаллим кӯшиш мекунад ки як чиз бифаҳмона, вай ҳеҷ маҳал 100% фаҳмода наметавонад. Яъне ҳамеша 10%, 20% метавонад ёрдам кунад. Аммо зиёдтар вобастаи ҳар як инсон худша. Устод, ман ақиб мондаам. Дар чӣ ақиб мондем? Иҷа чанд хат кур шудагиай? Нафаҳмидам дар чӣ ақиб мондан. Интернетам гум шуд, устод. Дар ҳамин ҳозир эфире ки рафтед, дар ҳамин дар назар доштем ақиб мондена? Бахайра, ҳамин комментариҳоро хондеста будем. Ман гуфтам дар ҳамун вақте ки листа тартиб додем, ҳамун рӯз буден ё ки набуден шумо масалан. Ҳамонро пурсидам, дигар ҷавоб надодем. Раҳмат ба шумо муаллим, саломат бошен. Дастархон зебо, илтимос смайлик намонед, зарар дорад. Ташаккур, дастархон зебо. Black Sea ҳозир
баҳо мемонам. хуб, иншоалло мунтазирем. таҷрибаҳоам беҳтарин устоз. Ташаккури зиёд барои дарсҳо. Саломат бошед. ба шумо ташаккур ки қадр мекунед меоед. Не устоз набудам. фаҳмо. Ҳамон рӯз вақте ки списка ташкил кардем, баъд гуфтанд ки яъне ҳамин қадам маҳкамаш кунед. Дига ҳамин қадам маҳкамаш кардем. Ки аз инҷа чӣ хеле дидестем, ҳамин бародар ба филм ки наомадесте. Ajamstan Official. Агар бихоҳед ҳаминро кӯр кунед, дар ҷои шуморо бинависем. Дигарош ба филм ки омадестанд. Дунёи рангини кӯдакон дарси гузашта будан, дар турки пазанда теҷе будан, дар сархан таҷишкӣ будан, семия теҷе варасиё ҳар дарс ҳастанд. Тоҷблог ҳам дарси гузаштан будан. Дунёи забонҳо хай нестанд, доим прогул мекунанд. хуб, ҳамин Ajamstana мешавад ки бигирем. Ajamstan, агар дар оянда видеоморо гӯш кардем, яъне мо ин листа ба хотири тартиб додем ки масалан биёен дастгирӣ кунем. Яъне ҳадақал шумо меомаден барои лайки каналимоне, барои дастгиримоне меомаден, мегуфтем ки масалан мо фалон каса дастгирӣ дорем, масалан Ошхона бо бисмиллоҳа ё пазанда Сумайяра масалан видеош тамошо кардем. Ягон гап мегуфтем ки мо бидонем ки яъне шумо ҳамроҳи мо ҳастед. ҳозир кира таҷблогман чанд подписчик дорем? Хоби ба подписчик ниёз надорем шумо. Ира иҷа кӯр мекунем. Иҷа ҷои касоне ҳастанд ки мисло 1000 каман. Таҷблогман. Соататон чанда? Таҷблогман соататона бинед, иҷа бинависем соататона. таҷблогман ҳаминҷа бошен. Агар хоҳиш соататона бинен, ҳаминҷа бинависемаш. خب مناسبت من استاد دویلینگ قطعی می‌آموزم. روسی انگلیسی با خود بسیار آسان. انگلیسی روسی قطعی پریواد میکنه، روسی می‌نویسد، انگلیسی قطعی پریواد میکنه. ایجادا به سواد شدم. طلبه نو حالی خب شیشتم ایزا کشیدم چی نه شو او برنامه گفته که تونم برنامه خوبه، بهترین برنامه. حالا من برنامه که خودم استفاده میکنم داید نامه ساعت از اینجا بدرم اگر افیرم شاید قطع شوه ای تلفن در نام شبینم درس گذشته درس آینده شروع شاید خبرتون کنم. ما تاجیکیم تری براتا shared your video. تشکر زیاد ما تاجیکیم تری براتا چیزی ویدیوی ما را در صفحه استاشون مونده. فیو معلم شما گفتین که تا 2025 حرکت میکنیم که 15 زبان آموختنی. این با من یک موتیواسیون شد که من اقلا انگلیسی رو از خود کنم. بله یعنی من همیشه هدف گذاشتم در پیش خودم که تا 2025 باید که همین زبان هایی که در روی اکران میبینین باید هم خودم یاد بگیرم و هم درسشون بدم. همین زبان هایی که در روی اکران دیدستین مثلا انگلیش یعنی انگلیسی، ترکی، روسی، آلمانی، فرانسوزی، خیتایی. خب تاجیکی دیگه زبانی خمون است، نه که باید که تاجیکی رو با دیگه رو درس بدم. فارسی، عربی، قزاقی، ازبکی، قرغیزی، هندی، پشتویی، اسپانی. خب اجرا خواندم. دوستان دیگه کامنت ننویسید، همین کامنت رو اول بخونیم تموم کنیم. سامان جان آفیشال 1999. سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. مناسبت به تا آموخته شدن همسینفانم.
خب بخیر انشالله. سمیر مونیسا خنده. اما смайликотона кур кунед хоҳиш мекунем. Блекси Дилшод 14, ман 15, Таҷвлог ман 13, Дастархон зебо 12, Ошхона бо бисмилло 11, Апаи Ситорамо 5. хоб беҳтарин. боҳои 5 ки боҳои чанд гирифт? Боҳои 5, 4 ба ки мемоне боҳора? Таҷвлог ман 5, 56, 39. И дақиқа ё ки минутҳо я минутҳо. Соатҳош хати боша хуб мешавад. Барои соат хати менависем дар инҷа. Таҷвлог ман. Аиша Гуломов салом алайкум устод, созен хубен? Ман хеле шида буд дарса иштирок накарда будам, камтар проблема доштам. Барои ҳаваи муҳим саломатӣ ҳама хуб боша. Бале бале. Ва алайкум салом, хуш омадем бори дигар. Муҳим саломатия, муҳим ҳар як кас проблемаи худша бояд ҳал кунад. Масалан خوب درس‌ها انشالله ثبت شده هستن، سخرانی شده هستن. با میتونه که در روزهای دیگه هم استفاده کنید. فیو سازکی جانم ای 15 حالا با ما تاجیکم تری برای استاد ثبت شست و از آن خطا نموندم. سلامت باشین. آمد دیدم. تشکر زیاد. مونیسا تیوی سمیری به سواد چی میخنده. فیو شکرانه خداوند سازیم اپای زبانیسام. خب так جلوش دادیم. دلشد تاج رحمت معلم، رحمت فرهاد با همه را شب خوش. خداحافظ. خب تشکر زیاد دلشد تاج برای اومدنتون. شب خوش. ما تاجی کمتری برات تاج ولوگ این مینوتی چیای ساعت باشه ساعت خوبتره. تاج ولوگ من دلشد یای 15 دلشد فیو بهترین. سمیر ما میتونم خونده و بهترین. خب کامنتری که با من داخل داره همون را بخونم. بین اختونده انشالله اختون خوندنش. немецкий кунед дӯстоз нақд мешавад. Немецкий ҳозир рости худам немецкиро намедонам. Яъне аввал ёд гирифтан дар кор, баъд дарс додан дар кор. ана ҳател шид. Бале занг задан. баҳора монда намондан ки блекси фею ҳамин хитоиро муқа қин нест меган. шинум се моҳда ҳамаша аз ёд карда Россия омад мега русӣ қин будаем. русӣ қина ба назари ман ай англисида русӣ қина. хитоиро намедонам акува. самир ма камкам бо ай англиси видео тарҷума мекунам. беҳтарин. самир беҳтарин. ягон ҷоро мо хато кунем моро хабар кунед. яъне ягон камбудӣ ягон бигзара. Агар ягон ҷоро хато тарҷума мекунем хато талаффуз мекунем моро хабар кунед. имрӯз кам гап задам ку. зиндагӣ зебост муаллим як видео боша 300 000 просмотр дошта боша соат буд мешава. 300 000 просмотр ишане ки намедонам. ира ягон кас ҳаминҷо будон агар хай ҷавобта хуб мешава. лекси дилшод 5, таҷвлог ман 5, дастархон зебо 5, ошхона бо бисмилло 5, модар таҷисторамо 4, апай 15 4. беҳтарин ошхона бо бисмилло дилшод таҷи беҳбудӣ ҳаст. ман 11. таҷвлог ман дӯстон ҳозирша комент нанависем дига. соат хати 1233 соат. хоб ҳозир копия мекунем мегиримаш. 1233 соат. хоб беҳтарин. шаби хуш. апай 15 дилшод гуфтан крайне ҷонме 4 гирифтам. крайне барои баҳо. шаби хуш. апай сабрина дилшод гуфтан эй 15 блек минатдорам. апай 15 шумоям дилшод зан ҳастед. дилшод мард ҳастанд ба фикрам. дастархон зебо ба ман ҳамин ҷоям. хоб
دلشد تجه انشالله همش یاد میگیریم. اپای سبنا انشالله تجربه هم سلامت باشین دوستان. دلشد شب خوش. اپای زیبا. اپای پنزه بلیک فقط او را من امروز 5 گرفتم. بهترین تبریک. خیر همه کسی در امان الله باشین. خوب دشمن در امان الله باشین. سمیر خوش برای شما نیز آشخانه با بسم الله و ای پنزه میگرند. روسی انا آن داره در بدم زد. بله گراماتیک روسی کم تقینه. انگلیسی قریب که گراماتیک بگیم ندارم خطا نمیکنه. یعنی خیلی کم داره گراماتیک. یعنی که روسی صد خرشتن خیلی گراماتیک داره. جا آدم دیدم آدم خوندم. آدمو در 47,000 پراسموتر ساعتشون بود میشه و 47,000 پراسموتر. فهمو. مونیسه تیوی مایلش استاد پاگا با نصیب انشالله کار نداشته باشن. میگم مایلش مونیسه تیوی خوش اومدین. تشکر برای آمدن تون. خب مونیسه تیوی مونیسه دو گوین استاد. خب انشالله مونیسه دو نغز مونید همه کسا دوستانم. خب خوش اومدین اپای تاج ولاگ مام. تشکر برای اشتراکتون. آشخانه رحمت تیچه شب خوش و شما نیز شب خوش. فی و رحمت شبهای رحمانی خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. در پناهش نگه دارد. آمین. سلامت باشین. تشکر زیاد. آشخانه خیلی همه شب خوش. شبهای نغز به شما نیز شب نغز. مونیسه دو امروز در درس نغز نگوید استاد. نه انشالله نغز می شود استاد. немецкий боз аз русия қиинтар аст устод. як ҳаста гуфтем немецӣ ёд момуте чӣ хеле немецӣ прислемаш гуфт ки ай забонҳо кадом забонҳоро медонӣ. хай гуфтам кам беш ҳами англисиву русиву бигем арабиро медонем. гуфт агар арабиро бидонӣ немецӣ осон ай. намедонам барои чӣ та гуфт. дар ҳамин сайтҳои иҷтимоӣ пурсида будемш. гуфтанд ки агар чиро бидонӣ арабиро немецӣ осон ай. барои чи ки вақти арабиро бидонӣ не грамматикаш ба арабӣ қариб чи. Black F15 чанд рӯз набудем соз будем. ай хафои ҳуҷҷатҳо будем Black зикр будам ки мунисативи зинда бошем устод. бо ду меган худо нигоҳбонатон бод. охи муниса тв гуфтем. шумо дар боло гуфтем ки муниса ду буген. иҷошид мақсад он ки мунисаи ду гирага не агар ба он мақсад боша не дига намегем мунисаи ду. пенза саломатим соз. зиндагӣ зебост ба ҳама хоби хуш. мунисативи модарам медонад немисиро русиро. ман сустар дар оила медонам русиро аксент дорам. хоб ва хайр иншалло. хай русиро бидонен агар ягон дар каналтон чикне дарсои русӣ бишкоен мо ҳам бием иштирок кунем кам. таҷрибаҳо немецкий ранги ҳарфҳои арабӣ дорад монанд аст кашида мегӯянд. фаҳмо ҳам хеле гуфта дига як чанд дарс иштирок кардем ростӣ. намедонам як 12 та буд ёки 11 та буд. ай 10 боло буда ай 15 кам буд. дига ҳам қади машғули англисӣ ки будем қадар сахт аҳамиятш надодем. Black Seat, thanks teacher, very good lessons. You're welcome. Thank you Black Sea. پنج میگرند من استاد برام کی خیت میکنه. مالش شما دینا پای پنجه دست خودی معلم شما را با فکرم اویلتون انتظار کی اوجن کنین گفته. بله از انشالله که خیر خوش میکنیم. آخران کامنت این آوازی میبینی که خداحافظی کردین انشالله. در امان الله باشین دوستان. پنج میگرند خوب کوی رحمانی دوستانی با چشم دور با دل نزدیکم سلامت باشین. پای پنجه
خب دوستان عزیز همتون با تشکر زیاد برای آمدنتون، برای دستگیریتون و انشالله که افیره با آخر برسونیم که از ساعت 10 گذشت. ای مردمی بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. موفق و مؤید و سربلند باشین. دستر خوزی با خواهی همه خوبی خوش در امان الله بزرگ باشین. آخران کامنتی خودم. خب برای آخران کامنت اینه با که یک کامنت دیگه اومد. ای استاد ما خدمه اقارت نکنم، ما ایزا میکشم در ایجا خب ششتم طلبه، ما هنری معلمگی ندارم، در پناه الله باشین. خیر و یگان چخرین خیر مالش. خب خداوند نگهدارتان باشه. انشالله ما با وقتی گفتم که مثلا وقتی زبانم بدونین یگان درس تشکیل کنین همون کسا استفاده کنیم و خوبتر یاد میگیریم. خب مالش انشالله با فردا کسی که خواهش داشته باشه ساعتی 8 زبان ترکی، ساعتی 9 زبان انگلیسی مرحمت کنم بیا. موفق و مؤید و سربلند باشین. Good night for all. Black Sea. Thank you. این فرقات میکنیم.